Txundituta gelditu gara lagunok, hau da amaiera erakutsi dute. Gure desiorik onenak hasiko duzuen etapa berrian. Orain bai azken saio honekin iritsi gara bukaerara, baina bukatu baino lehen 6. mailako tutorek diploma banatuko dituzte. Orain, hasiko gara diplomak banatzen. Lehenengo zeia gela, Julen Aramburu, torri, txaloro bat. Peña eta Regi Unamuno. Keila Karisto Azpillaga. Fernández, Naya García, Naya Javilán Lucena, Saúl Pérez, Manes Gaeta Casero, Eleni Cortabarría, Oscar Escurúa, Sano Marina Villay, Diana Pichea Rey, Ceru Urueta Santos, Irati Sagastizaba Lazarte, Julen Santana Pólvora, Miguel Santos Isurrategui, Matías Silva Tinoco, Tata Ruffeli, Ollana Uribarre, José Sargueta Domínguez, eta Inice Zulaika Nieto. Ahora en seigarren dela Bueno, bain geratzen zuten, Sara Berazturik aldo.
Unai de Marcos López. Gorka Elorza Martín. Naya Fernández Iriondo. Julen Giraldo Nieto. Manesh Inda Ander. Leire Maestegi Lete. Egoy Martínez Rueda. Ayat Matamulana Nafer. Katri Mohamed Katri. Noa Montero San Vicente. Luque Olalde Aliriano. Yalen Pedrosa Murua. Elene Ugarte Muñoz. Eta azkenik Ibai Jarra Urrestaratu.